Webafowethu lazigila izimanga igcokamelisho Dlondi livala manje nje ekseni ke lapha ke lingene ke la performer ke lapha ke ngokujwayelekile ke la selithinta ingoma esebantwini kwasukuma wonke umuntu kwasukuma izihlwele kwasukuma wonke umuntu njengoba ke ngixoxa nje indaba ngezithombe uyazibona nombokodo semakhaya indaba yesoLundi ke la bebesuka ke uphongolo ke bazonandisa futhi ke nasoLundi ke lapha ke lensizwe yakwaManqele binemicimbi ke ethi mayibe emithathu njengoba ke iqale ke yeza ke emntubatuba kaMkomo kayixoshwa ke yasuka lapho ke yaya le uphongolo yadweba njalo ke yayophetha ke oLundi ke manje ke ekseni ke lapha ke webafowethu ngeke nikholwe bajabule kakhulu abantu bafowethu imicimbi emibili ke ihambe kahle kakhulu sikhuluma ngowakaGatsheni ke nokaMzukulu lemicimbi ihlala ngosuku olulodwa kodwa ibonakala ke ibe impumelelo ke njengoba ke bebefisa ke abahleli bayo nanti negcokamelisho legila imhlolo abantu basoLundi Paris ngathi bebeyilindele ngamehla abomvu unelwa yithinta umthandeni kwavuka ngisho sinedolo sama ngenyawo sababaza umhlolo bafowethu inhla kakhulu into eyenziwa amaciko njengoba sike sabona namanye amaciko ahlukahlukene ke abajabulisile abantu ke ngoba mnandi kodwa ke lezi insizwa bafowethu zwenza umsebenzi sikhuluma ngomzukulu noGatsheni zokuthi ke bakwazi ukumema abaculi bakaMaskandi kuhlanganyelwe kube mnandi kube nje namaciko afika futhi ke akhipha ikhono lawo adume ngalo ngeke sawabala wonke kodwa igcokamelisha lishiya abantu bebamba ngezansi bebesafuna impinda kwasho ukuthi isikhathi asisekho bafowethu ilezi ngeniphathele zona la kwesiqiniseko SME ke awuhlale khona la ekhaya bafowethu uma kukhona nje kunye sizolokhu sekunika khona ke njengoba kunjalo